dosa nganado ngatur ni Dewi Suprago ye pidaging ni mami tang lugro nyen titiang beli bagus pemekas beli agung ri depengan kadi mangkin seperti larang anak buku titiang ngiring sarang-sarang eres titiang ngiring sarang-sarang tam-tamin Suryanin yato cingakin ke luihan yato kaulangunan riki ering tetamanan jekanan titiang subakti niki pinako cihno raso derdo baktin titiang arepe kapining beli agung ledang beli kamoyan tan pena cara ulama ne ada di tengahing pasone kena beline lakar ngangon lawar kena beli agung lakar ngangon pesan apu buin lakar ngangon sate tusuk beli saroledang beli agung lakar ngodagang aduh kemas merah beli adi udah adi sang jeget sing jado dadu sing jado delu tuah ini sak mako mas mirah manik meketel dempet sayang beli tresnan beli cinta beli murni 24 karat tanpa campuran mulu kapin yang raga nih dewadi rasa dan nyedayang kidemang beli gitu masih kidatang beli raso sing sido raso nerawang nerwung pakenehan beli lamunan janiadi bali pasah daken adi opo menbuenane sandang lakar kebangang beli arepe kapin yang ragane diwapo ane ada keto satu yang beli raso sing sido anak buku beli lakar mapalahan lakar mapasahan kapining ragane dewo yen adi
Patun buluan memesik raso tresnan raso sayang beli arepe kapin yang ragane dewo do keane mekeranonya beli sing sido lakar palas mepasahan kapin yang adi yen rasayang beli kerayaning adi neado pertiwi mocihno yen ane yang beli lantas anake bukoi dewo kapining pedewekan beli sampun masih kian apaan idewo ketekaning anake buko beli subuh madan medungilan subuh padan mebesikan adi dia pamerman menam damin apa menbuin sanang lakar antosang raso sing sabar anake buko beli panggumanti sido lakar mecepukan kapin yang ragani dewo jalan itu di pamerman adi nyapu kang ke ulangunan itu tuah di pamerman ngilitang rato nyepukan akengken kena hidewo ketekaning kena beline panggumanti sido memesik panggumanti sido lakar milis sasampune sareng kalih wasenam Titiang nyerito yang erja sampune Raden Mantri Jajar pikatan ketekaning Widyodari Suprabo wusan puniko nam tamin raso kaulangunan kabacekan sane sampun kerasoyan boy gesios wanta kaulangunan keasrian keluihan kewentenan tetamanan irike cari dayang itu dari ngelantur nemangkin atur ayang titiang buat kewentenan ni surat sari pemekas Widyodari Suprabo sapunafi mawalireng suara golok dan pejemuga rares Widyodari Suprabo nyujur jagat suar golokone loro jesifan cari dayang Raden Mantri dahat sedih
oleh Irabi Pemekas Widyodari Suprabo mawasana Raden Mantri Jajar pikatan keliput dening raso sedih etan kadi-kadi rekane was katingal mapanten sida antuk ngelaliang ingyan raso tresna ingyan raso sayang Pemekas Irabi Widyodari Suprabo nemangkin sampun kesah nemangkin sampun medilar dan redanan idon nangis mawasana Dewa Ratu Agung raso tanjerenan raso tanjeredan ido nangis mawasana toyan pengaksiannya nyuraca tanpa pegatan Ajab, ajab, ya imira. Mengawinan nyaberan saat punika rasa ngajap-ajap makadi kawintenan ni Widyodari Suprabo kadi punika rasa linglung ri sajroning pikayun Raden Mantri Jajar pikatan